میوان می ایروژی برز عبدالحکیم داش سروک پلتفرم کمالین روجلات و باشور روجلات واته هم لآلی سرحده هم لجیر باشور و روجلات باشور تبناف کردن لترکیه به صدان بلکه به هزاران کماله هنه لباکوری کردستانی اما بیجه هر گنده که هر نافچه که کماله وان هنه لستانبولیجی کماله همو وان گند و نافچه هنه و که بانه که وانجی برای دگوتن کنفدراسیون نه و بیجیم پلتفرم دیاره دبن پلتفرم ده کنفدراسیون و فدراسیون جهانه بگشتی چند فدراسیون چند کنفدراسیون چند کماله بیجیم کنفدراسیون که هیاد بن بانویده و 12 فدراسیون شجی پلتفرم باجاره ایکو فدراسیون خو آوانه کرنه اوان وقت پلتفرم وان برخستن هات خو کرنه و اوجد بن بانه پلتفرمی ده دیاره اون رخصتنه که گله کی مزنن بگشتی به تخمین تا چند کماله هنه يعني وقتی که ام وقت فدراسیون اید بن بانه فدراسیون و پلتفرم و کنفدراسیون ده به توایی بینم با بودو جی 500 کمتر نیست 500 کماله گندان نافچن اواد که ای مزرانه گندانه نافچنه باجرن بله یعنی به توایی تمام اونجا این باجار و نافچه و گندین باکوری کردستانه یک وانه نزدیک نوت کملن او کیویاده Emirdini 43 falan. Dise وک بیتیسه 63 کمل چونه هفته کملا. باتمان سردست 20 درسم 335. اون چقدر به او کملا نه چقدر اکتیفن چقدر فعال کملا işte وان کملا ای اکتیف بون دوره 200 کمل اکتیفن هر تن وکرینه. او یا وقت دیدن جی بین سرخوشیا تازیه دبیجم به ترکیش به سرخوشیا گن بز پرانی تینه وکنه خدمتی که جواکی دمشین او کاملا اون دنیا خلقی دانه جی ریوبرین وان جبرکو خلقی وان همو جباکوری کردستان هاتنه کردن اولوان کاملا اینجی به کرمانجی تیخسکر بقاسی کام دیم تازیه دعوتا کردن به پرانی وانا کردن لباس لد بیجم لهريما ميرديني وك ارمني وسوريان وازدي هنا عرب هنا جوانا جي دريفابري فدراسيون ده هنا اوان جي فدراسيون جي دهل بجيره بيجم برسياري وان سي 4 كاس جي ای فدراسیون ناو پلتفرم بله اگر مثلا پروسه تشتکی دست بگید در حق بویره که دا مسئله که دا بانگ وان خلقی کو دبن بانی وان کماله اندانی یعنی خلقی کو جوان حرماتنا وان بانگ لوان بکن بو چالاکی که بو پشکریت تشتکی و به تخمینات چقدر خلق اکتیویزه ببه وگه گوری بویرایه یعنی اگر بویر کی کو زیده بالی وان نکشینه ام بانگاوازی جی بکن زیده کس گوه ناچ بس بدلی وان با؟ بدلی وان اگر روژه وان ده به او تشتیخانه وک هستی وان به و براستی بخوازن لی خواهی در کبن به هزاران کس دیگاره؟ به هزاران جی کستین مثلا ببیجم بری 10 ساله او طولگا اشل روژه وان کید هم بری کرداده تشتین وک او نفسان ده بود بانگاوازی ما ام چونه ملیت گاسسی فلان به هزار انسان دوی داره باشه واته از شما وان پرسادگم سیدا یعنی اگر ون بخوازل وگه پلتفرم دوی پروسه سالیدان در ساحل بجاری دا ون بانگ خلقی بکن ون دکارم بگیجن به هزاران کسی خلقو مال باتن یعنی از بخو تنین این کرد یعنی وقت بیجم حریمه باتمانی استیم تلفونی وانا و اوکی وانا مرهیه وکی دنش هر هریمی بر بسیاری کملا ای بره ده کملا سروکن کملا بون نها دفجه بردانا دیسه وک رونک بر وک کرد پرور یا جی ولات پاریز دخبتن هرکس کاری خوین تجاری و بیجم وک کدو امگی دشوپی دمشیرین لی وکی دنجی هستی وانین کردواری جی هنه تکلیه ما بوانر یعنی مدام جوان جبر ندایم من گویی سروکی کملا گوریانه یا فدراسیون گوریانه ام لوان خواهی در نکردن و ایدیوش بیان. نه. باشه اون چقدر دنبال و پروسسا سرلیدانه در سن هلبجاری دانه کو درستان دست بگیری. براستی از ویا ببیشم اف پروژه هانی با آوکی او قانون گلین کرد.
از بویا ویلی نیرو لی اوی هانی جهاتیه بدست خستن یعنی پشت تکوشین کی اوی هانی هاتیه درخستن دولت مجبور بویا ویا درخستیه لی حیات کارجی aynı meseleyin Kürdistan'a başvur او هرمن نقاش کد زاگون زکما او کیده یعنی بنگهی دست کرداره ماف درکت لگرک 2050 ده بهات او کنه حتی 2017 هات دوام کنه و هر جی وک پایوی دجی تکچونه بو سبب تکچونه دولت داگر کرد هر تم پولیتیک وانا بوی آویه اگر ماف کی بدن وی گلی جی جبوی کو اف مافی هانی بکار نه آنیتنه تف حول دانا دک بنیر سالی چوی دی سمه او کر چند حب استام نزانم لی کو از زانم ماموستا کی به آوین زازکی و دو ماموستا سه ماموستا جی آوی کرمانج کی وقت تاین کرنج به کویا او بک yani aslında bu avaki reki Kürt dikarın via protesto jibik. Mafi me ne ev. Mafi me ku zamanın Kürdi be zamanın fermi yani ji dibistana senetayı hatta zaningahı dest pê bike. O zamanın me em 25 milyon endik 30 milyon Kürt hene li Bakurên Kurdistanê erdingariye Bakurên Kurdistanê de gelek zamanı me be zamanın fermi. Ev dersa bicahil bijari eğer hejmarek zeyde be 10,000 belki be 100,000 xwendekar serî lêxin ev gavaşekê li ser desthilatê çê neke ku hem wê qadê berfirehtir bike hem jî zêdetir mamosteyên elekdar bike. Vege elbette ki ew ya ew fakat bihêvî bunê gel heye yani par baş bu salê çûyî li goriyê salê dinan daha zêdetir serî lê hate xistinê. جبه او کی لیگرک شاشتی جی اش طرف او کی مکتب گوتن نجات پرستن و او کن بر پرسیاری وان مدوری وانا جبه آستانگی بویا آویجی جی درخستن البته مرو وقت ماف کی بسینه مرو سری بسکنه ویا به پیش ده به او بانگا وازیه متنی وکسر فیسبوک وک سرناوی خومن بانگا وازی کر او کیانه حتی به چای حیه 20 ماه بو ایرو بویا 31 ماه حتی ده ثبات ایدی ها یعنی من حتی 31 ثبات چله من او کرو جاغی من او کرو او یاجی درفت کیه گلک her Kurdaki serilvi başa. Jiberku un saziye geleki mezinin u geleki xalq dibin bana ve platforma da heye. Ji ve kamerayla tu hem veke bangl endamên ve hem jî bangl xalkê me İstanbulê û xalkê Kurdbikî veke peyamekî belkî goyê xabirin tezî bu ser. Ya vidîse dibêjim ev ya gelek tişkî kêmeş gelê Kurd re hatiye ew kirinî tekoşînê gelê Kurd hatiye ew kirinî yani tu hikûmet û tu îktidar vî yanê wek xêra xwe nedaye Kurda ji ber ku mafê Kurdayê jî nedaye ji ber ku ev bi dest nêxistinê jî û pêş de neçe jî hewildanên herî mezin jî dikin معلومات تاین ناکن یعنی او کیوانا جی بین کو اگر زیده بونه سال کی نمی او بکروه ام دنیرن او جاجی نبوی آوایه لی بلی دگل هر تشتی ده بانک ام دگلین به تواین کردستان باکور ایکو کوچبر بونه ایسر اردنگاری خوب مانه جبوی ویاره هرن سری لی بدن دستین هل بجیر ببجیرن اویا البته کی وک پلاتفورم ev maf ki hatiye dane lê kêmayî ki gerek mezine heye ew neqil dîse rûdev bi min re röportaj kir televizyonê dinan jî ev bi awekî ji bên Kurda re em bêjin rûreşiye ku Kurd bi viya tenê qayîl dibin û ji bên perwerdeyên ziman en hindik ji bê wî partî û rêxistinên Kurda nayên ba hev û dû bi hev û dû re û saziyên sivî bi hev û dû rew nekin em bi vî bangê hanê li gelên Kurd dikin lê nayê wî manê wextê ku em viya dikin em dibên bile tiştên herî giring meselê perwerdeyê û fermî ku zimanên Kurdî bibe zimanên fermî û perwerdeyî tekoşîn gelek ji bê wî re bêdanê heta ji bê wî re ev tekoşîn nêdanê ev ya jî bi yekîtiyên gelê Kurd di bingehê de û wek çawa ku em dibên banê platformê Ewqa Komel dibin banê wî de ne
پارتیین مین سیاسیش دوی واریده به هفو دوره ورنه با هفو دوی تکادیده دو بکن اگر مساعدت هبه از خوازم بانکی دنجی بکن کرد اگر کرد به هفو که کرد به تواهی ایرو روشلات روش آوا باشور و باکور اگر که یکیتی خود ده اساس نتوی ده نکن ده ان مشترکین کندک یعنی وقت سرچید ببلبه ده بی ورم با هفو دو و به هفو دوره ده همبری داگر کران ده بردلی وی چید ببلبه گلک ورم با هفو دو به هفو دوره تکشین دکن اف بانگی مجبه تواریش تفیزم پارتیین کردستانی آره کردستانی ره جبه رودا و رجبه کمک میوان ام سپاس گله که سپاس جبوه سروک پلتفرم کماله روجلات و باشوری روجلات لستانبول عبدالحکیم داش میوانه ما به گله که سپاس